बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मफम कयादा ngarang सिटखिबा अकनबा नोंगलै नोंसिटना यामना चावना अमांगता थोकनख्रे डिस्ट्रिक्ट असिगी निंगथौखोंगदा NISPC की गेट मनाक्ता हौबा उपांबी सिंग मरु फुक्तुना तुखे पांबी सिंगना तुबदा निंगथौखोंग म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 14 दा वाटर सप्लाई की पाइप कायदुना इसिंग पीबदा अपनबा ओइरे अकाइबा पाइप तगी युरकपा इसिंगना लंबी दा पाथोरक्तुना मियामना लंबी चथोक सिसिन तौबदा चावना खुदोंग चाहनद्रे हाइरे डिस्ट्रिक्ट असिगी खा पोसांग ममदा युम हुमदोकपगा लोइनना उपोकपीदा अचौबा उपांबी मरु फुगना लंबीदा तेक्थरकपदगी लंबी चटपदा अकाइबा पीख्रे ngarang ayuk anganbada akanba nonglei nongsit sitkiba aduda yum humdokraba uzau tusinduna yum nanthekraba tongan ba mawongda soktuna yum akai atoi thokraba Bishnupur district ki thanga AC ki manung chanba kaibu police station da konba ithing maning lekai amadi thanga haurang chingyang ge imung marida Indian Red Cross Society IRCS Manipur State Branch amadi IRCS Bishnupur district branch na tengbang podam sing khusinakre Tengbang piba aduda IRCS Manipur State Branch की Chairman Narendra Ningomba, Vice Chairman Dr. Laisram Manglem, Secretary Athokpam Nabachandra, Treasurer Nauroibam Premjit, IRCS Bishnupur District Branch के Secretary Dr. Huidrom Roman, Joint Secretary Ilangbam Premjit Amadi Atai Thomi Singsu Sarkyakhe. Ngarang yum humdoktuna awaba taraba imung sing adude thanga part 2 ithing maning lekai degi khwairakpam gopi, khwairakpam samson ख्वाइरकपम आशा अमदी थांगा पार्ट 1 हौरंग चिंगयांग दगे लुख्राबी अमगी युमने अवाब तारबा इमुंग सिंगदा IRCS की मैकई दगे खुदा की तेंगबांग ओइना ट्राउपोलिन कंखल हाइजीन किट सिंग खुसिनखे लोइना ngaranggi nong nungsit aduda loktak pata nga phaba chatpada ising de irak na duna leikhidraba ख्वाइरकपम थोइगी इमुंग दसु तेंगबांग पोलम सिंग खुसिनखे